I ispred vas imamo sat od kompanije Huawei, u pitanju je GT2. Pa hajde da vidimo kako se kod nas pokazao na testu. Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep. Ovaj pametni sat zaista ima pregršt funkcija koje će svaki korisnik ceniti. Počet ćemo prvo od ekrana jer je najvažnija stavka ovog uređaja. Ekran je veličine od 46 mm i krasi ga AMOLED ekran veličine 1,39 inča, rezolucije 454x454 piksela, koji je prepoznatljiv po svojoj lepoti prikaza boja, naročito crne. Takođe, osjetljiv je na dodir i ima funkciju slajda. Pored navedene prednosti, manje konzumira bateriju u odnosu na standardne LCD ekrane, te je jedan od elemenata koji produžavaju autonomiju korišćenja samog uređaja. GT2 46 mm pametni sat teži svega 46 grama bez narukvice, te vam neće opterećivati ruku dok ga nosite. Verzija koju imamo na testu posjeduje kožnu narukvicu u brown boji koja mu daje poseban šmek ozbiljnosti, a opet ima sportski element u dizajnu, te ćete ga nositi u svakoj prilici. Ovaj pametni sat posjeduje akcelerometar, žiroskop, geomagnetni senzor, optički senzor za merenje otkucaja srca, senzor za ambijentalno osvetljenje, senzor za vazdušni pritisak, kapacitivni senzor. Pored osnovnih funkcija koje posjeduje svaki pametni sat kao što su brojanje koraka, pređena kilometraža, sagorele kalorije i prepoznavanje fizičkih aktivnosti, GT2 ima i mogućnost poziva preko Bluetooth konekcije. U prostoriji gde nije buka naglašena moćete veoma jasno da čujete svog sagovornika. Takođe nam se dopala i mogućnost pokazivanja vremenske prognoze. Baterija ovog uređaja je za svaku pohvalu ukoliko u štedljivom režimu u kojem vam svi senzori ne rade konstantno. Može da izgura i do neverovatnih 14 dana od posljednjeg punjenja. Ukoliko ga pak koristite malo zbiljnije, po našem iskustvu može bez ikakvih problema da izdrži 5 do 7 dana. GT2 ima razne skinove koji će vam omogućiti da vaš sat personalizujete prema vašem ukusu. Preko Huawei Health aplikacije imate mogućnost da skirate i skinove za sat, tako da ako vam dosade postojeći moći ćete da pronađete pregršt novih. Moramo napomenuti da je ta opcija dostupna samo ukoliko pametni sat povezujete sa Huawei mobilnim telefonom. Kada smo kod povezivanja sa mobilnim telefonima, podržava Android i iOS operativne sisteme, tako da su korisnici svih platformi pokriveni. Preporučena maloprodajna cena za ovaj pametni uređaj iznosi 33.999 dinara. Sada kada nam je Stefan lepo dočarao mogućnosti ovog pametnog sata, koji nije izašao baš pre par dana, ali smo mi uspeli sada da dođemo do primjerka za ovaj test, jer ovaj pametan sat među definitivno najtraženijima na tržištu. Što se tiče njegovih prednosti i mana, mi smo to videli na sledeći način. Ovaj sat posjeduje zaista lep i kvalitetan ekran, boje su lepe i prikaz je čist. Dizajn je elegantan i jako dobro se uklapa u izgled tradicionalnog ručnog sata, te će teško biti drugima da utvrde da li imate tradicionalni ili smart sat. Tanak i jednostavan izgled daju mu posebnu dozu šarmantnosti. Mogućnost razgovora preko Bluetootha možda nije nešto što ćete koristiti baš svaki dan ili na javnom mestu gde ćete izgledati kao moćni rendžer ili neki čudak koji priča sam sa svojim rukom, ali se ovo može koristiti dok ste kod kuće i telefon se nekim čudom ne nalazi pored vas ili kad se vozite u automobilu, mada mi to ne bismo naravno preporučili. Što se tiče baterije, to je zaista i najbolja stavka i ukoliko ne želite da nosite pametni sat koji morate da punite svako veče, ovo je definitivno prava stvar za vas. Naravno, ovo ne bi bilo sve da ovaj sat nema i svoje mane koje smo mi uspeli da učimo kao što su sledeće. Scrollovanje kroz meni nekada ume da bude bagovito i usporeno i to nije baš nešto što se očekuje od pametnog sata. Bolje rečeno, to se ne očekuje ni od jednog uređaja, te nas je tu razočarao. Kaiš od sata je mogao biti malo kvalitetniji jer čim se stavi na ruku dobije se osjećaj kao da neće dugo trajati, iako na prvi pogled izgleda zaista lepo i elegantno. Ukoliko ste korisnik Apple mobilnog telefona i želite ovaj pametni sat, treba da znate da ipak postoje neka ograničenja, kao što su nemogućnost merenja nivoa stresa, nema opcije Find Your Phone,
to jest opcija da pritiskom na satu vaš telefon vibrira i zvoni da biste ga lakše našli i nema opciju playera za muziku. Loša integracija fitness praćenja. Ne postoji šerovanje GPX fajlova, što u suštini znači da ukoliko želite da sat sinhronizujete sa popularnim aplikacijama za trčanje ili, na primjer, vožnju bicikla, kao što je aplikacija Strava, to ne možete i to važi kako za Android, tako i za iOS operativni sistem. Pa slobodno možemo reći da je Huawei GT2 na neki način uspešno izbegao poređenje sa konkurencijom, kao što je Samsung Galaxy Watch Active 2 i Apple Watch 5, koji posjeduju dosta više opcija. Iako ovi satovi nisu baš za poređenje, Huawei je napravio sebi mesto i pozicionirao se jako lepo na našem tržištu, tako da od njega sledeći put očekujemo zaista mnogo više. U posljednje vreme pametni satovi su sve više prisutni na našem tržištu, a time i dosta popularniji. A ovo je jedan koji smo mi primetili da ima definitivno najbolju bateriju od svih. Svakako, ukoliko vam se ovaj video svideo, lajkujte ga, nemojte zaboraviti da šerujete i obavezno nas zapratite. A mi se vidimo u našoj narednoj recenziji. Pozdrav! Tako je, pozdrav!